Kırgız balta çappagan, kırjon var bu kırgız kırgın tappagan. Kılımdarga atı kalbay öçerde, kırgız elin kıran mana saklagan. Asman menen jeringdin bir özünen bitkendey, ayın menen günümdün bir özünen bitkendey. Kengir olu Ermanas, Belesbelden beş ulurgup ötkün el, Arslan bolup ay çapçıgan köşmenel. Orandılap torup para jatkanda, Ermanastın tuğarmanı öskönel. Asman menen jeringdin bir özünen bitkendey, ayın menen günümdün bir özünen bitkendey. Kengir olu Ermanas. Anaz oğlu kırgız geldin gelegi, atam oras akıl oydun terengi. Übülükke taş katanga baskanday, kırgız eldin adam zatka delegi. Asman menen jeringdin bir özünen bitkendey, ayın menen günümdün bir özünen bitkendey. Kengir olu Ermanas. Asman menen jeringdin bir özünen bitkendey, ayın menen günümdün bir özünen bitkendey. Kengir olu Ermanas, kengir olu Ermanas. Balas. Республикасынын эл артисти Бактыбекеев Боз сөз Ашым Жакбековдуку, онун жазган биздин Манас улуттук академиясынын кадрлар кызматынын башчысы, Кыргыз Республикасы маданияттын эмгек сиңирген ишмер Динара Мамбетакулова эжебиз. Бар болуңуздар. Зор Манас бөлүмүнгө жеткизишинен токтобой 3 ай